درود و پیام ما را بپذیرید بینندگان گرامی. با تمنای سعادت و آرامی روزگاری شما، نشر نوبتی برنامه میلیسیا حامی جامعه منظورتان می‌گردد. این لحظه وابسته به مهمترین خبر و گزارش‌های جنایتی از قبیل اوباشی، دزدی، چرابینی‌های پیشگیرکننده و گشوده‌شوی بنا و انشاءهای مأموری مقامات کارهای داخلی به شما معلومات خواهیم داد. در استودیو با شما نظرزاده حکیم و شریفزاده نگاره. با مقصد بهداشت شرایط خدمترسانی کارمندان میلیسیا در شهر و نواحی کشور از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی دقت مخصوص داده شده. در سال روان دهها بنا و انشاءهای مأموری تعمیر و از نوسازی کرده شدند. توجه نمایید به گزارش همکارانمون عاید مورد استفاده دادن بنای شعبه میلیسیا اکولوژی وزارت کارهای داخلی. در پرتو سیاست بنیادکارانه پرزیدنت کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کارهای آبادانی جهت بهداشت شرایط خدمتی کارمندان مقامات کارهای داخلی ادامه داشته. همساله دهها بنا و انشاءهای نو و زمانوی دارای شرایط خوب مادی و معیشی ساخته به استفاده داده می شود. هفته روان با اشتراک وزیر کارهای داخلی، گنرال لیتنانت میلیسیا رحمزاده رمضان همراه، بینای شعبه میلیسیا اوید به مسائل اکولوژی وزارت کارهای داخلی بعد پر تعمیر و از نوسازی گردیدن مورد استفاده قرار گرفت. اتاقهای کاری بینای مذکور با بهترین شرایط‌های معاصر تکنیکی از قبیل کامپیوتر و تلویزور تجهیزانیده شده، با میز و کرسی‌های زمانوی و راحت کرسی‌ها تامین کرده شده است. دهلیز و مجلسگاه، قسم نوبتداری، آشخانه نیز پر تعمیر گردیده مورد بهره برداری قرار داده شدند. همچنین یک عدد автомاشین تمغه نیو به کارمندان شعبه مذکور برای خدمت بریشان تقدیم گردید. وزیر کارهای داخلی ضمن سخنرانی کارمندان شعبه مذکور را برای صاحب چنین بینای نو دارای شرایط زمانوی گردیدنشان تبریک گفته اظهار کرد که در جواب به چنین دستگیری و غمخواری دولت و حکومت مملکت هیئت شخصی را ضرور است صداقتمندانه و صافدلانه به خلق و وطن خدمت نمایند. شعبه میلیسیا به مسائل اکولوژی فعالیت خود را جهت حفظ محیط اکولوژی، پیشگیری شکار غیرقانونی حیوانات و پرندگان نادر، اینچنین پیشگیری همگونه قانونشکنی براه مانده هیئت شخصی آن مسئولیت به ذمه داشته را جهت تامین ثبات و آرامی و مبارزه با جنایتکاری با سربلندی اجرا می نمایند. مورد ذکر است که از جانب رهبریت حکومت مملکت و وزارت کارهای داخلی با مقصد بهبودی بخشیدن به فعالیت کارمندان میلیسیا توجه خاصه ظاهر شده. هوسمندی کارمندان میلیسیا به پیشبرد و باز هم پرزور نمودن فعالیت کاری آنها در سمت مبارزه و پیشگیری جنایتکاری در سطح بلند قرار دارد. در ناحیه اسپیتامین نیز بنای شعبه خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی با اشتراک وزیر کارهای داخلی پس از تعمیر و از نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش همکارمان اکبر شریفов در این خصوص. بنای نوبنیاد شعبه‌چه خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسپیتامین برای هیئت شخصی تحفه خوبی ادانه گردید. در روزهای نوروزی این بنای خدمتی خوشتر و زمانوی به استفاده داده شد. در مراسم کشوده‌شوی شعبه‌چه مذکور وزیر کارهای داخلی، رئیس ناحیه اسپیتامین، رهبریت میلیسیا ولایت، هیئت شخصی، سابقه‌داران خدمات دولتی محافظه و اهل جماعتچگی شرکت داشتند. بنای خوشساخت شعبه‌چه خدمات دولتی محافظه ناحیه اسپیتامین با مبلغگذاری وزارت کارهای داخلی در یک مدت کوتاه به طرح زمانوی ساخته شده با تمام شرایط کاری، تجهیزات تکنیکی و واسطه‌های علاقه و مبل مجهز گردیده است. بنای شعبه‌چه از دو آشیانه و تخخانه عبارت بوده. در دو آشیانه آن قسم نوبتداری، 6 حجره کاری، مجلسگاه، آشخانه، حمام و نقطه‌های معیشی جایگیر شدند. قسمت تخخانه برای تالار ورزشی، بایگانی و مرکز گرمایدهی پیشبینی گردیده است. همچنین در شفت بنای مذکور برای هیئت شخصی میدانچه سفارایی بنیاد گردیده است. بعد بازدید از کارهای ساختمانی و شرایط فراهم گردیده به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده وزیر کارهای داخلی با هیئت شخصی خدمات ملاقات نمود. در آغاز با عید نوروز حاضرین را تبریک نموده شرایط‌های فراهم گردیده را دستگیری نوبتی حکومت کشور علل خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نامید. هنگام سخنرانی جهت تقویت بخشیدن فعالیت خدمتی در سمت حفظ ترتیبات جمعیتی، محافظت بنا و انشاءات‌ها، پیشگیری جنایت و جنایتکاری و ولایت قانون، اینچنین سایقل دادن دانش، баланд бардоштани малакаи маҳорати касбӣ ва машғул шудан ба варзиш ба масъулини соҳа як қатор дастуру супоришҳо дод. таъкид гардид ки масъулини хадамоти давлатии муҳофиза на танҳо дар самтҳои муҳофизати бинову иншоотҳои вобасташуда фаъолиятро пурзур намоянд, балки бо ҷинояту ҷинояткорӣ алалхусус бо терроризму экстремизм муборизаи беамон баранд. мавриди зикр аст ки то ин дам
кормандони шӯъбачаи хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамин дар бинои кӯҳнаи шароити нобубдоштаа фаъолият менамуданд. беҳтар гардидани шароит имкон фароҳам меорад ки кормандони милитсия дар пеш бурдани фаъолияти хизматӣ ва назму тартиб нақши созгор гузоранд. дар интиҳо ба собиқадорони соҳа тӯҳфаҳои идонаи вазорати корҳои дохилӣ тақдим карда шуд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохили шаҳри ваҳдат зимни доир намудани коркардҳои оперативии як нафар сокини шаҳри мазкурро бо гумони даст доштан дар содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. гумонбар дар 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ даст дошта зарар расондаи ӯ ба шаҳрвандон наздики 4000 сомониро ташкил медиҳад. фозил қурбоналиевич 23 сол дошта сокини шаҳри ваҳдат аст. ӯ аз боварии хешовандонаш истифода намуда аз хонаи амак ва тағояш асбобҳои дуредгарӣ ва дигар молу ашёи рӯзгорро пинҳонӣ тасарруф намуда ба фурӯш гузоштааст ва аз ин ҳисоб маблағ ба даст оварда ба манфиати шахсияш истифода намудааст. раванди тафтишот ошкор намуд ки ҳамчунин номбурда аз манзилҳои истиқоматии сокинони деҳаи якатол роҳатӣ ва чуқайша молу ашёи гуногунро бо роҳи дуздӣ ба даст оварда ба манфиати шахсияш истифода кардааст. дар маҷмӯъ номбурда дар содир кардани 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда зарари расондаш ба шаҳрвандон наздики 4000 сомониро ташкил медиҳад. хушбахтона кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри ваҳдат зимни доир намудани чорабинои оперативӣ фозилро дастгир намуда ба амалҳои ҷинояткоронаи ӯ хотима гузоштанд. айни замон нисбати гумонбар дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе як далели ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиётро ошкор намуданд. гузориши ҳамкоронамон Шарафи Раҳмон ва Сироҷдин Шукуров ҳодисаи мазкурро шарҳ медиҳад. ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз номи шаҳрванд Ашуров Фирӯзҷон соли таваллудаш 1983 ариза дар он хусус ворид гардид ки санаи 22 марти соли равон автомошинаи шахсияш Toyota Camry ки барои рангуборкунӣ ба нуқтаи таъмири нақлиёт воқеъ дар кӯчаи Ҳаёти Нав бурда буд, бедарак гардидааст. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ маълум гардид ки ба ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомошинаи мазкур на шахси бегуна, балки як нафар корманд ва устои ин нуқтаи таъмири нақлиёт даст доштааст. қобили қайд аст ки мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ ва беиҷозати соҳибмулк ҳай карда бурдани воситаҳои нақлиёт ҷавобгариро пешбинӣ намудааст. дар содири намудани ҷинояти мазкур шаҳрванд Носиров Исмоил Хурсандович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Ҳаёти Нав даст доштааст. гумонбаршаванда шабона автомошинаи мазкурро пинҳонӣ аз падараш ки ин таъмиргоҳ ба ӯ тааллуқ дорад ғайриқонунӣ ҳай карда бурдааст. худи ҳамон шаб автомошинаи мазкур дарёфт гардида ба соҳибаш баргардонда шуд. ҳоло бошад нисбати гумонбар Носиров Исмоил дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо моддаи 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. новобаста аз он ки кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ пайваста миёни ҷомеа чорабиниҳои пешгирикунандаи зидди сухторӣ доир намоянд, ҳамоно ба назар мерасад ки бархи шаҳрвандон оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сухторро риоя намекунанд. чунин муносибат дар аксар маврид боиси сар задани ҳодисаҳои сухтор мегардад. гузориши ҳамкоронамон аз раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вобаста ба як ҳодисаи сухтор дар манзили истиқоматии сокини ноҳияи Шомансур. ҳафтаи сипаришуда дар манзили истиқоматии шаҳрванд Туркманов Раҷабалӣ Раҳмонои соли таваллудаш 1956 воқеъ дар кӯчаи Аминҷон Шукӯҳии ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе сухтор ба вуқӯъ омад. бо назардошти вазъи мушкилиро нигоҳ накарда ҳамоно оташнишонон дар як муддати кӯтоҳ ба ҷои ҳодисаи сухтор ҳозир шуда муайян намуданд ки болопӯши боми хонаро алангаи оташ фаро гирифта ва хавфи бошиддат паҳншавии он ба хонаҳои дар шафаташ бударо ба миён овардааст. дар баробари дигар мушкиливу монеагиҳо оташнишонон дастҷамъона заҳмат кашида то ҷое ки қудрату имкон даст медод саҳми хешро барои ҳар чӣ зудтар ва роҳҳои пешгирии паҳншавии забонаи оташро ба дигар манзилҳои зист гузошта бо ранҷу заҳмат ва ҳисси масъулиятшиносӣ тавонистанд ки сухторро дар масоҳати аввалааш ба пуррагӣ хомӯш намоянд. бино ба таҳқиқи мутахассисон сухтор бо сабаби вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ аз сухтор ҳангоми истифодабарии воситаҳои барқии гармидиҳанда ва беназорат гузоштани он аз тарафи келини хона Шодигул Сафарова соли таваллудаш 1984 сар зада
зарар аз он зиёда аз 26 000 сомониро дар бар мегирад. маҳз кӯшишу ғайрати кормандони хадамоти давлатӣ оташнишонӣ буд ки сӯхтор дар масоҳати аввалааш бепаншавӣ хомӯш карда шуда ҳеҷ кас дар натиҷаи сӯхтор зарари ҷисмонӣ набардошт. ҳафтаи равон аз ҷониби кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ ба хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият яъне шиноснома супорида шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо ташаббуси кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ ва масъулини бахш дар шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар гимназияи тоҷикии русии ба номи александр сергеевич пушкини ноҳияи мазкур ҷамъомади тантанавии супоридани шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. ҷамъомадро сардори шӯъба оид ба корҳои шиносномавии хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ полковники милитсия манучер миршамзода оғоз намуда ҳозиринро бо фароросии ҷашни ниёгонамон наврӯзи оламафрӯз табрик намуд. мавсуф иброз намуд ки дар партави сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми соҳаҳои иҷтимоӣ рӯ ба тараққӣ наҳуданд. бахусус самти фаъолияти бахшҳои шиносномавӣ ба дастовардҳои калон ноил гардиданд. шумо ки насли ҷавону ояндасози давлат ҳастед, набояд фаромӯш кард ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ вақте ба синни балоғат расид, яъне аз синни 16-солагӣ боло, ҳуқуқи гирифтани шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистонро дорад, ки ин шиноснома ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз барои ҳар фарде ки синнаш аз 16 гузаштааст, доштани шиносномаи шаҳрвандӣ муҳим мебошад, афзуд ӯ. дар баробари ин масъулини бахши шиносномавӣ ба сами хонандагон ва ҳозирин расониданд ки ҳар кадоме аз шумо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи худ шиносномаи шаҳрвандиатонро азиз дошта онро эҳтиёт намоед. дар ин чорабинии тантанавӣ 40 нафар аз аввали сол бошад то ба имрӯз беш аз 100 нафар хатмкунандагони ин муассисаи таълимӣ соҳиби шиносномаи шаҳрвандӣ гардиданд. аз ин иқдоми пешгирифтаи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва масъулини бахши хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ омӯзгорону хонандагон ки дар ин ҷамъомад иштирок доштанд изҳори қаноатмандӣ намуданд. тавре масъулини бахши шиносномавию ба қайдгирии ноҳияи рӯдакӣ иттилоъ доданд, то имрӯз ба беш аз 1300 нафар хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва шаҳрвандоне ки бори аввал соҳиби шиноснома мешаванд, шиносномаи шаҳрвандӣ супорида шудааст. дар академияи вазорати корҳои дохилӣ чорабинии идона вобаста ба таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз баргузор гардид. гузориши навбатии идомабахши ин мавзӯъст. имрӯзҳо дар сартосари кишвар сокинони ҷумҳурӣ ҷашни бостонии наврӯзро бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил карда истоданд. аз ҷумла дар академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ чорабинии наврӯзӣ дар сатҳи баланд гузаронида шуд. чорабине ки бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ин боргоҳи илм бо иштироки ҳайати шахсии академия доир гардид, бозгӯ аз таърихи ин ҷашни аҷдодии тоҷикон мебошад. дар чорабинии мазкур мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили вазнбардорӣ ва гӯштин баргузор гардид, ки дар он варзишгарон аз мактаби олии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, аз донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва курсантони академияи вазорати корҳои дохилӣ иштирок варзида бо ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар ин чорабинӣ варзишгарон бо як маҳорати баланд нерӯсанҷӣ намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд, ки аз ҷониби сардори академия бо ҷом, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. роҳбарияти академияи вазорати корҳои дохилӣ зимни суханронӣ аз таърихи пайдоиши наврӯз ёдовар гардида, ҳайати шахсӣ ва меҳмононе ки ба чорабинии идона даъват шуда буданд ба фарорасии ҷашни наврӯз табрик намуд. маҳмадхонова нигора наврӯзшоевна соли таваллудаш 1998 сокини деҳаи ямги ноҳияи ишкошим номбурда санаи 24 марти соли равон ба самти номаълум рафта бедарак гардидааст. ин буд ҳама он хабару гузоришҳои ҷиноие ки то ин лаҳза дастраси мо гардид ва онро гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ омода ва пешниҳоди шумо гардониданд. барои ҳамкорӣ ва дархосту пешниҳод ба мақомоти милитсия метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва мадад 19 19 дар робита бошед. хайр.